Luka? Da? Svi se žale što te nema u intru. Okej. Ajde. Ako izgleda pokvareno, ali radi, nije pokvareno. Milo, da li možeš molim te da jedeš tiše? Tipa da probaš da jedeš zatvorenih usta? Danas snimamo Burek film. Gledajte Dušana s tom prvom opremom. Za vas troje imam samo jednu reč. Kako ne nemamo ne sada? The floor is lava. Oh, fuck. Aj Luka, brate. Vidi se da nisi dete sa sela, vrati. Ne da ga držiš, nego da ga čuvaš životom. Hi Siri, what are you doing? What are doing, bro? Luka, ti meni objasni zašto ti je zavrtao fidget spinner Mili u kosu. Zato što sam hteo. Što je skao na usta, joj srede mogu bi zavrtati fidget spinner u kosu. Dobro, ja nisam toliko smešan, Luka, vrat. Floor is lava. Danas Saki okušao biti relatable s klincima dok nosi saksiju na glavi. Nije ovo saksija, brate. Kukubana kineska. Kubana, sad ću da ti čitam neke poruke od fanova, to jest komentare od fanova koji su se meni svidjeli, a ti verovatno nisi pročitao zašto lako loše vidiš. Kaže, Saki je toliko star da je izmislio Nikolu Teslu. Ok, možda samo meni smiješno. A me grindeš, brad, dole. Ajde počnemo pričamo srpski za provjeru. A bio bi red, čao, ne možda gleda klipove. Ajde da slajdemo pitanje. Floor is lava. 3, 2, 1, 0. Luka izgorao si. Fidget is lava. Aju. Mnogi se ljudi pitaju, dugo izbjegavaš ovo pitanje, mislim da je vreme da ga odgovoriš u ovom vlogu. Rešit ćeš mnoge misterije u svetu, kaže. Saki je toliko star da je on jedini može da svedoči stvaranju sveta. E da, Saki, uvijek me interesovalo. Kako su izgrađene piramide u Egiptu? Budi kratak i jasan. Ne se jednom kažem, ja sam ovdje poslat po kazni i ako to nastavim da pričam, odneće me nazad. Tamo je još gore nego ovdje. Kako se da poslat po kazni, ako je tamo još gore? Pa... Ovdje su ljudi... Kako bi ja volao da se star kao Saki, brate. Što? Da proživim sve to i ne znam ništa i dalje. Sine, ne ti bilo dobro. Zemlja je lava. 3, 4, 5, 6, 7. Jeca isto propala. I raskrvarila sam nogu. Jeca slajdala čarapu na banderu. Ovaj challenge je no joke. Kaže hashtag Saki štaki. Evo je dobro. Dobro. Ovo mi se sviđa. Floor is lava. Dobar si Luka. Saki nema prijatelje zato što samo žele da se druži sa vršnjacima. Ja se družim mojim s mlađima, primili su me, brate. Realno ne smetaš, brate. Jel da? Full, brate. Ja sam ti ovako... Ponekad se samo upiše u pelene, brate, ali aj to zamenimo i to je to. A dobro, brate, šta sad ti si? A pa šta ako imaš slabiju bešiku, nije to. Floor is lava. Luka izgoreo. Luka umro. Goriš, brate. Lava. Gle Luku, podigao se lik stvarno. Gle ga. Uspeo si Luka. Floor is lava. Da, ovo sigurno, brate. Jesi.
Ne znam, šta si ti pokušao, brate. Ne znam, brate. Saki je toliko star da i svoje babi kaže kad sam bio u tvojim godinama.